سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, mijn naam is Muller. Hallo, ik ben Maria. Grote schoonmaak. Grote schoonmaak. لویه پاکاری. Vandaag is het zaterdag. Vandaag is het zaterdag. نن د شنبې ورځ ده. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. نن موږ وخت لرو. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. نن ورځ موږ کور پاکوو. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. زه تشناب پاکوم. Mijn man wast de auto. Mijn man wast de auto. زما میړه موټر مینځي. De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. ماشومان بایسکلونه پاکوي. Grootmoeder geeft de planten water. Grootmoeder geeft de planten water. نیا بوټو ته اوبه ورکوي. De kinderen ruimen de kinderkamer op. De kinderen ruimen de kinderkamer op. ماشومان د ماشومانو کوټې پاکوي. Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. زما میړه خپل میز پاکوي. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. ما د کالیو ماشین کې کالی واچول. یا زه ماشین کې کالی مینځم. Ik hang de was op. Ik hang de was op. ما کالی وځړول. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. زه کالی اوتو کوم. De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. ښیښې چټلې دي. De vloer is vuil. De vloer is vuil. فرش چټل دی. De afwas is vuil. De afwas is vuil. لوښي چټل دي. Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon? څوک کړکۍ پاکوي؟ Wie stofzuigt? Wie stofzuigt? څوک جارو کوي؟ Wie doet de afwas? Wie doet de afwas? څوک لوښي مینځي؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Grote schoonmaak. Grote schoonmaak. لویه پاکاری. Vandaag is het zaterdag. Vandaag is het zaterdag. نن د شنبې ورځ ده. Vandaag hebben we tijd. Vandaag hebben we tijd. نن موږ وخت لرو. Vandaag maken we het huis schoon. Vandaag maken we het huis schoon. نن ورځ موږ کور پاکوو. Ik maak de badkamer schoon. Ik maak de badkamer schoon. زه تشناب پاکوم. Mijn man wast de auto. Mijn man wast de auto. زما میړه موټر مینځي. De kinderen maken de fietsen schoon. De kinderen maken de fietsen schoon. ماشومان بایسکلونه پاکوي. Grootmoeder geeft de planten water. Grootmoeder geeft de planten water. نیا بوټو ته اوبه ورکوي. De kinderen ruimen de kinderkamer op. De kinderen ruimen de kinderkamer op. ماشومان د ماشومانو کوټې پاکوي. Mijn man ruimt zijn bureau op. Mijn man ruimt zijn bureau op. زما میړه خپل میز پاکوي. Ik doe de was in de wasmachine. Ik doe de was in de wasmachine. ما د کالیو ماشین کې کالی واچول. یا زه ماشین کې کالی مینځم. Ik hang de was op. Ik hang de was op. ما کالی وځړول. Ik strijk de kleren. Ik strijk de kleren. زه کالی اوتو کوم. De ramen zijn vuil. De ramen zijn vuil. ښیښې چټلې دي. De vloer is vuil. De vloer is vuil. فرش چټل دی. De afwas is vuil. De afwas is vuil. لوښي چټل دي. Wie maakt de ramen schoon? Wie maakt de ramen schoon?
څوک کړکۍ پاکوي؟ Wie stofzuigt? Wie stofzuigt? څوک جارو کوي؟ Wie doet de afwas? Wie doet de afwas? څوک لوښي مینځي؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens!